Ole Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakzel turin kan som chau ane US Thlawhna chat sualna rap thak tak mai thlengta chungchanga President Donald Trump chuan President kalchuak ta Joe Biden rural na hnuaya thil fello haum wangane hati chanchin thar danga kan kalmain thil thlanjui dan tlang puite han soi thuak thuakila Army Black Hawk helicopter le passenger phur Thlawhna te hanin sutna khan tuma damachan chua hanam talawa passenger phur Thlawhna chuang mi somruk pali te anthiveka Army Black Hawk helicopter chuang pathum te po damachan chua hanilo bok ane tichon Army helicopter le passenger phur Thlawhna chuang te hi han vain sipai pathum tenen mi somruk le pasari annia heng Thlawhna pahni te hanin sutchia hian control tower lampang chuan van boruak ka meial hlom lian tak an hmunit ti an soya reilo te area potomak luya hian atlani ti radio a hanin biakna an soilang ane hei wang hian van boruak anin sutchia kha Thlawhna khoi majok jok hi chu apuak ka hal zuita in ahriata tichon luipuya hantlak ma hian first responder team chan chuan na thoka hamun thlengma sa ten han soidan chuan luyan tlak ma hian van boruak ka hanin sutawanga Thlawhna puaka wang hian mitam tak chuan nunna han chan in han threbok ani National Airport bulloka hetianga van boruak Thlawhna pahni hanin sumai thei hi mitam tak makti ania engwanga hetianga in sumai ngen ni ti hi uluk takin chuizui me kalani jela hetilai hian mithiam tele aviation lampanga thunai tu than khat ta chuan video thalak an enatanga han mudan atangin thilthlen dan nian rin te soi chua hamnol to bok ani Times magazine chuan mitam tak nunna latu he thilthleng rap thak tak lo thlen chan nia han pu chu Army helicopter EH-60 Black Hawk helicopter van boruaka aom na mun nunhung ber chu uluk taka zirchian ani nuwa Aviation Authority lampangin phalna hanpek aya sanga athokane hantia Washington khopui pon lampang van boruak ava paltlang level hian tho phalna hanpek aya sang van boruak lampanga asang jongin hain vor chawani hanti Masai US Transportation Secretary Thar son the feature press conference sanaina US capital Washington DC chunga van boruak sipai Thlawhna mu chu thilmak anilauti soya Reagan National Airport bechan hian sipai ten Thlawhna han thlotir fo thina hei hi danpang ayania tichon he chenarap thak tak athen ma hian Army helicopter emo passenger phur Thlawhna mo hian danbo chet nan nei anga soitam takom chu danbo chet na han nei lo ve a an thodan tu roman sang thap standard flight patran angin han thlok ve a mase man mo taka han thodan tidang lam thut ngai thil halo thlen poa mo phur tu lian le poimo ber ta chu Thlawhna panhi khaltu pilot tele Air Traffic Control Center duty tenne hati The Guardian point report an pek dan chuan Washington DC bulloka Ronald Reagan National Airport hi ahim lawani ti tunma point khriat haloni towa Thlawhna thlok lut le thlok chuak atam rolin na thok tu tam jok po homma sela airport ta Air Traffic Control Center lampanga hian kholchang kang jok da ani lo wangin hei hian harsat na halosiam towa United States pumpuya National Airport busy ber engtiklai poa Thlawhna thlok chuak le lut omdeu reng hania he airport a hian nikhat chungin Thlawhna zariat chuangjat mai atum le athlok chuak anom thrinani hanti tichon he tiang zuljui deuhlek hian National Transportation Safety Board point thuchua hansiam poka Reagan National Airport a hian tumko zat mai chuizui ngai khopa chiat na thleng halom toa heng chat sualna lo thleng to jinga pahnia phei chuan nunna hial po hanlo chan to ni hantibok tichuan he chiat na rap thak tak mai thleng ne na soijom hlo tak mai chu mipa meichia in siam le meichia mipa in siam kan tiang chi ho te kha Biden rural hun chung khan Federal Aviation Administration chunga na tho phal sak ania masa heng mi te hian mipanga angin an khommu le rian khriat dan te mipanga ain ha chak tok lowani hantia chutiang mi chu Air Traffic Control Center ate duty tir hani thrinani ti mu chuani boka masa chung mi te wang chuan hechet sulna rap thak tak hi athengani ti fin fiana ro chu halom lo thung hane heti role hian US Transportation Secretary son the fit chuan mi somruk pasari lai mai thina thlen tu hechet sulna rap thak tak awang hian
Federal Aviation Administration siam that atumani ti asoya FAA in kai hruina le kalphung te siam thatna tur hian ruam manna masaber chu siam mekania hun reilo te a ti chuat thei kabai se ani hati President Donald Trump point FFA kalphung chu siam thatanga yani ti asoya mi tu te po kanin tuklang ve kani tia malatu diversity in FFA hetiangang mi na thok tu an thun trau hi soisel na halo nei to boka nimin khan heng Thlawhna lampang control tu big FFA nuaya malak na sang te enfia siam thanghal turin hriat tirna hati chuaka Donald Trump hian aviation official senior lui pakhat chu FAA hotulu beratan harwat lailok ka siam thatna kan thonga yani hati hethil thleng hi chetna satlia ani mai lowa khovel laka US mol phona lian tak mai hania Thlawhna hian ramdang mi chuang hanom nuala hengmi te hian nunna anchan vevek boka Russia khole tuite Philippines khole tuite German khole tuite ani hloma heibaka hian US nena in elber China khole tui Chinese mi panni antel boka China Foreign Ministry chuan army chopper le American Airlines te in Sudan hi uluk tak le chiangzok ka chui chian an phutani ti an pongjar bok heibaka hian he Thlawhna chuang in fiam mi tam takin nunna hanchan tel boka skate manga in fiamna in ti siakna tel thin skater sompali lain nunna anchana heng in fiam mi skater nunna chanjinga hian kumsom paruk chawa upa mi panni hantel boka an coach tepo nunna chanjinga hian hantel bok ani chenna rap tha kani rolin America tan ningchena lian tak ania America sarkar thar tan ngai tha thei hani talo ani Tichuan US Congress lam hanghong ngala US House Transportation Committee Subcommittee on Aviation and Chairman Republican mi Troinals chuan DC American Airlines Thlawhna le sipai helicopter in Sudan rap thak tak chungchanga hian Congress hearing nei kan phutani hati asoi jaldan chuan America Aviation hi gold standard ania chu level chu ti niam kan du lowa he chiat na thlen chan hi hriat kan du mai ani hatia National Transportation Safety Board NTSB in report an siama rotna chikrang handon nei boka Committee on Aviation point rotna kan siam ngai dona chutiang chuan rotna sang te ngai tu howa soi hona hun hausa man kan phutani hati heti meklai hian President thar Donald Trump point nimin le nizan vela khan press conference trum hingot mai hanaya atum hina hian news diklo fake news thedar tun ni tia halo pu thin Trum tam tak alo in bau puito CNN atanga han palai chuan zona moi vak lowin hazota President Donald Trump point azona miltokin amoi hoi hadon big vak lawa achanglet veta sia mai bok media ranga adarna salea hetianga hanin chanton na chanchu abulpui berat chuan nimin le nizan vela khan Donald Trump hian he chet to na chungchanga hian press conference trum nilai mai anaya President Donald Trump chuan press conference anai masaka administration masazoka khan air traffic controller te qualification standard chu ti san haloni toa mase president office kachwa san nuwa president lak lo Joe Biden chuan air traffic controller te qualification standard kan ti san to chu atin hiamani ati Donald Trump hian transgender ta chungchang le LGBTQ chungchang hi asoi tumberania Biden administration nuya khan FAA hian agency website pakhat da ania chu website chu diversity and inclusion hiring initiative nuya en colonia chu website kalplang chuan tuna department kanti tople tak diversity and inclusion chuan an ham thana tur ngai tuin ril rulama michiang kuang lote an thuak lama har sanalian tak tak tok tu te ril rulama har satna nei tele ril rule taksa mental and physical lampanga har sanna chikrang nei te chu Federal Aviation Administration nuaya angeta na thok turin mitam tak an laluta chu chuan har sanna lian tak min thanani hati heng ril rulam le tak salam panga har sanna nei tia asoi jongjong hi asoi na tongkam hi English chuan hadang lam deuh hloma psychiatric problems nei te mental and physical condition lampanga har sanna nei ti tele severe intellectual disabilities ti tein hasoi langa ako rangte te nei ma se Mizo chuan han soi vak ahar dewa ma se soi tumber chu transgender ho tuna ahuat le noire tuma chaktaka malak mek na chungchang hi hania
heng wang hian transgender hoten harsat na antok mek bok ane ti chuan chu tiang mi te chu Federal Aviation Administration noya hian he website thi agency a mangin na thok turin mitam tak Federal Aviation Administration chunga hian lak luan ni ti asoi tumna ane ti chuan Fox News in Nizan Khan report an ron pek dan chuan Trump hian press conference anai le ta DEI policy chungchang chu Thlawhna chat sualna nen soizoma mopu na hanai wangin CNN reporter nen in nialna boi thak le borok sosang tak mai hanai ta ne tin thupuya hanron da takwo mai ane Donald Trump hian ain nialpui CNN reporter hi Caitlin Collins ania tichuan India taima chuan Nizan ania US taima chuan Tholani jing lampang ania White House press briefing room a thuthar thedar tu te hakom ta Donald Trump chuan Biden administration in aviation standard tin hiam zong in mala tichuan Nizana Khan chenarap thak tak mai mi somruk pasari zat mai thi na hatheng ta ni hatia tichuan CNN reporter le host ni bok Caitlin Collins chuan Trump pathusoi hi adau dalani ti aron sai chuak ta Democrat le DEI policy le air traffic control le Black Hawk helicopter khaltu US sipai member chu engwangin ngai mopu tin haron jota Caitlin Collins hian dutok mailawin engwangin nge tun thleng hian chui chiang turin mailalak lo tin haron jot zui ta sia mai boka an boruak aso sang ta hle maya media trend khat ta chuan bombshell atlani ti tein han soi bok CNN reporter Jonah hi President Donald Trump chuan chang latin he thil chung chang le an ming nena in kai kop hian engma ngai tuana kala nei lawa nangma jok hian Thlawhna chunga chuang tanen kathu soi ta chu mebel hitumani lo mo tin Jonah hazot leta hebaka hian Trump chuan soijui zelin chutianga kathu soi chu Thlawhna chunga chuang ta ming nena mebel hitumna chuan danglamna athlendon in hi hriam mitin hazot let boka Trump chuan ma se chung jong mi pui ta chu tuna hian nunna chan tu te an ni hlomasin chat sualna thlendan hi uluk takin American Airlines tanen inrem takin kan thok khowa kan chui mek ka engkim kan khrachiang toa sipai ta chungchang po kan khrachiang bokani an minglis edu chuan kape thaicha chu kan pe chuak thoi don ani hatibok CNN reporter hian asoi laklolai hian lopo cha hatuma mase President Donald Trump chuan soichunjom zelin izona hi zona finglo not a very smart question ania inhen atanga zona thak tak katong hian minbar khaya min surprise leni hati media khrang le mithiam ten Donald Trump press conference sa athu sai chungchang hi an sai juina saviawa Democrat top 2 media trend khat ten nasataka handem rolin Fox News chuan Donald Trump thu sai hi thildik takania chet na le thi na hantomek lain trongkam moizoka liakhu atum na chu CNN reporter hian ati chiani hanti hebaka hian doctor them tak ten han soidan chuan heng transgender ho te hi abik takin anril rungai tuana mai baka an taksa harsat na engemo hanai fo thrina heme chungchanga President Donald Trump Federal Aviation Administration noya chutiang mi chu na thok turin la kan ni tia hasoi hi thudik tak le smart tak moi taka liakhu na trongkam ani hantibok CNN reporter hian trong zui halatum zela press conference apo hian 100 uhloi ngea mase Trump hian zona dang lain he thu hi akal santa ani Donald Trump hian press conference than khata te US sarkar thar malakna chungchang ha soilang boka tun hai chawa US president lonito kamami te khan America siam that an tiama anti ngai tur thil te han soilang bok thina mase chung campaign laya an thu tiam ta chu thai milin President ani nuwa hanti tak ngai lawa ma US President dangten anti dan nilovin ramle mi puitatan malam hun thui tak khira ram siam thatna tan hian President atan laklu kani tranga kar khat chungin President executive order zathum somnga kasain mana chungchu bozui me kania bozui chunjom zel tur alani boka cabinet jongjong te US Senate tin approval nuwa tunaya chakle lianjok hian malak na tran ani dona tuna malak na hichu en chin na le America tungding le tura malak na bultran na chawani hati The Guardian chuan report an pek danin Donald Trump president ani nuwa hian kar khat chungin mi sangthum chuang zat mai rampon lamatranga phalna nei lowa America lut America ram chunga poi khoina franga in nam noi dan bo chetu mi sangthum chuang hanman toni hantia
Sky News Australia chuan President thar Donald Trump hian misualte manna konga ale tam takin masona US history a misualte manna konga record asiam meka President kalchuakta Joe Biden an ven himna lo pek to te thria ani boka ramchung lampanga policy hakalpuina thren khat te hanchi ai ni in soi hania mase US sarkar tharin malak na GI berchu mi puiwan tlang ni lowin dan bo chatu tele ramchunga dan lowalo lut te han ni tin han report bok heti lai hian President Donald Trump chuan Russia le athurwal pui ramthrang intel khom ta chuan US dollar aya poisa dang mang turin rom manna han naya chu tunma jong khan US chuan ngoi rangin halo thir thina masen thil bei sei chu tuna hian ti to manita heng ram kan melmang me langte tang hian Brics currency thar siam hantuma mase chu thil thei hani don lowa US dollar chak tak hi currency poimo ber hani zel dona Brics member ram heng Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran le United Arab Emirates te hian Brics currency hi an siam luemo siam tura malak na an kalpui chun zom zelani chuan tarif chia sang tak kan la dona chu za chia lakna hani dona ni hati US hi economy maktaka kan lu chomeka Brics ram te hi trangrol ma sela khovel pumpui insum don tonna hian US dollar thak thaina chance an nei don lova European Union in US dollar thak thengna turatana currency han siam Europe po tun theng hian khovel insum don tonna US dollar thak thengna tan man thei ani lo zia halang mek zela rameng point US nena insum don ton handu ni chuan US dollar thak thengna tur currency ngai tua hi han ban san hatula US tariff hi lom takin han pom turania ani lo vek chuan America nen kanin zom na chuchatin America hi mangthra tin han thaliam hatul donani hati heti lai hian Donald Trump an cabinet atana hathan chuazinga mi pathum ta chuan Senate pompuina dong turin harsat na hantok meka heiwang hian US Vice President J.D. Vance chuan President in cabinet atana hadu chu ama thutluk na siam tur hania Senate confirmation hearing hi dan pangayanga kalpui thin hani chawa lodang chat tur in lawani hati Vice President J.D. Vance hian ramchung le rampon lampanga malak na chu tran hani mek towa mase cabinet atana nominee te confirmation ti khotlai na hian ngong thalo tak anei thayani ti in khriat angayani hatia Senate confirmation hearing a harsana tok mek nia hansoi ta chu FBI Director Thartur Kas Patel te Director of National Intelligence Satana Hathan Tulsi Gabat le Department of Health and Human Services Kai Khroitu Tura Hathan Robert F. Kennedy Jr. te hani Republican Senator te hian President Dodal Zongin ngai dan hin siam turani lawa Commander-in-Chief hian a cabinet atan tu tenga du ti hi ama thutluk na siam tur hania Senate tin thutluk na han siam sak turani lo tichuan President hian du than na hasiam towa Senate hian thil pakhata inrem lo na hin nei wangin chuin ngai dan ni lo pakhata wang chuan President cabinet lo block na ta na man turani lo hati heiba ka hian J.D. Vance thesaizel na tanga halan dan chuan Republican Senator lun tak ten chanvo sang cabinet hi hanchan lo wangin anthik niin hariata J.D. Vance hian asoidan chuan Donald Trump hian thilro pui tak adonga achan chu Republican vote thak to zongjong aya group dang thren khat ten min thop na tuntrumin thana khan kandonga khawang khan Republican Party te hian nen danglam tak kanchangani ti hi in hriat rengangaya Group dangtane na thohona thataka wanga nena ro pui tak hi lo thengani ve bokti in hriat tel hangai bokani chu wangin administration a hian traditional amma dai to tanga Republican lo ni teo thin tam tak kanaya tichon tun administration a hian Republican kum hlun mitam tak kanaya mase mithar po kannai ve bok turania mithar than khatte ronlang hi kanhol turani lowa President Trump chuan hengmi te hi in thanna kalta khan Senator thren khatten ne na hanchan theina tur hian hengmi te hi mitrang kayan ni ti hi engtika ma in theing hil athiang lawani hati mase hemin huwa hian J.D. Vance chuan Senate hian Donald Trump an cabinet atana hathan jongjong te hi an vain Senate confirmation hearing hi han paltlang vek ka bei seya karing bokani hati
อาชันจูดิโมแครตกันนี่ละว่าริพับลิกันกันนี่ยาตูน่าจวนกุมเลชุงเจ้าหุ่นกันนี่ยาเฮมิชุงเฮียนกันรำเสียมทัดนาจูจักตะกินตูน่าจังอินกันกัลปุยตรันอาตูละจูริพับลิกันสนัยตอร์จงปอเฮียนอันเรจียงอันนี้ฮะดีโอเลกันวิดีโอทิรตูเลง่ายทัดตูเตกันช anel และ subscribe เราเต้นมิโล subscribe สักเซลตูรินกันเงินเจ้าว่าถ้าทาร์เฟบรุรีทาลิมตะกะช่วงใกล้เท่าตูรินดูสักนะกันหลานบกเจ้าอันนี้